Počeli ste lošu sezonu, imali ste neke utakmice kao ona sa Zagrebom i opet ste tu. Kako bi ti karakterizirao ovu sezonu? Jedna teška sezona je iza nas. U Bundesligi smo treći, kup nismo osvojili, tako da imali smo jako puno problema sa ozljedama, ali eto, izvukli smo ovu sezonu zahvaljujući sa 2 odlične utakmice protiv Barcelone i što smo ovdje. Nadam se da ovo nije naš krajnji domet i da možemo otići korak dalje. Je li možda sve karte su sad Lige prvaka, je li to bilo kao iskalkulirano prethodno ili to je sad? Ne, to je ispalo tako, jednostavno. THV Kiel ide uvijek na sve tri fronta, znači na Bundesligu, kup i Ligu prvaka, tako da to je ispalo tako. Nadam se da ćemo osvojiti barem jedan trofej ove sezone. EKF su karakterizirali Veszprem kao najviše šanse ima da osvoji Liga prvaka. Pa, svako ima sigurno šanse ovdje i sve je moguće. Mislim da su to prijašnji turniri već pokazali ovdje na Final Fouru u Kelnu, ali ja bih rekao da mi sigurno nismo favoriti. Mislim da prije svega Veszprem i Pariz na papiru izgledaju, znači sigurno su favoriti, ali to ništa ne znači. Šta će presuditi sutra? Jedna ili 2 lopte.